Assalamu alaikum, urmattуу KG Press kanalının көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз 31 март күнү Оштогу Жапалак унаа базарына келдик. Бул чыгарылышта ушул Жапалактагы унаалардын баасы менен таанышабыз. Биринчи эле унаа бул кара түстөгү Nexia. Бул Nexia 2011 жылы чыгарылган 1.5 объем ээсинин телефон номерлери. Кара түстөгү Nexia. Таза Nexia экен бирок 2011 жаңы. Бир салондорун көрүңүздөр. Охо. Жакшы Nexia экен. Баасы канча экен баасы? Баасы канча? 220 деп атам, 210 миңге берем. 220 миң сом деп атат экен ээси. 210 миң сомго берем дейт. 2011 жылы чыгарылган 1.5 объем экен. Канчага баа кылып атышат айтыңчы? 205 миңге бербей атам, 210 миңге берем да. 205ке бербей атасыз, а? 210 миңге. Дагы 5 миң кошсоңуздар берет экен. Идеально да. Идеальный машина дейт. Айыбы жок, ходовка бардык жагы таза дейт, родной краска. Кыйналбай, устаканага барбай айдайт дейт. Бул аркаңла бойдун өзүнүн кепкасы ушундай родной ба? Өз кепкасы. Же коюлганбы? Кепкасы бар эле. Алганында бар эле дейт. Бул ачык жашыл түстөгү Matiz 2. 2008 жылы чыгарылган. Ээсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. 709 78 42 16. Транзитный номерде турат. Бул Matiz 2'nin баасыны 130 миң сом дейт. 130 миң сом ками бар дейт. Канчага сурап атышат? 110-115ке сурашты. Берген жокпуз. 110-115ке сурашты. Берилбеди. Бул Celebrity түстөгү Matiz 1. 2000 жылы чыгарылыптыр ээсинин телефон номерлери. Matiz 1 Celebrity түстө. Баасыны 100 миң сом дейт. Дагы бир Celebrity түстөгү Matiz 1. 99 жылы чыгарылган ээсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул Matiz 1'дин баасы 80 миң сом. Бул көк түстөгү Tico. 96 жылы чыгарылган. Ээсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул Tico'нун баасы 90 миң сом дейт. Бул кызыл түстөгү Matiz 1. 2003 жылы чыгарылган ээсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул Matiz 1'дин баасы 100 миң сом. Кызыл түстөгү Matiz 1. Бул сары түстөгү дагы бир Matiz 1. 98 жылы чыгарылган ээсинин телефон номерлерин жазып коюңуздар. Баасы канча экен? 70 миң ками бар. 70 миң сом ками бар дейт. Matiz 1'дин баасы 70 миң сом ками бар. Бул жерде дагы бир Matiz 1 турат. Көк түстөгү Matiz 1. 98 жылы чыгарылыптыр бул дагы. 70 миң ками бар. Бул Matiz 1'дин дагы баасы 70 миң сом ками бар. Люк бар экен бул Matiz 1'де. 97 жылы чыгарылган кызыл түстөгү Tico. Номеринен татып коём. Баасын канча деп атасыз ака? 100 миң сом. Кагазыңыз жок экен, а? Телефонуңузду айтыңчы? Телефон жазбай эле коём. Ой, телефонду айтың? 755 миң. 755 менен 51 51 57 57 11. 11 телефон номерлерине чалсаңыздар болот.
Qarasu'nun mashinasimi? Qarasu'da bo'ladi ekan. Qarasu'dan bo'lsangizlar, Qarasu'dan ile jolug'ib bozordan sotib olsangizlar bo'ladi. Bir mundir salonda bir ko'rsatib qo'yaychi. Salon toza-ku. Chexolu. Chexol solib qo'yibdi. Ha. KG Press. Daha bir serebristi tüstөгü. Matiz 1. Esi janında turadi. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Qandaysiz aka? Yaxshi, yaxshi. O'zim. Mashinani qancha deb atasiz? Mashinani 90 ming deb turamga. 90 ming so'm. 90 Qanchaga so'rayapti? So'rayotadi ekan, marqil qilyapti. Har qanday baho qilyapti, ha? Mashinani aytingchi, bir ichi, ходовойи, motori qanday? Mashina yaxshi. Kraska degan родной kraska. Родной kraska. Toza. Bor jo'i toza. Toza deydi. Bu Matiz 1 98-yılı çıkarılıptır. Esinin telefon numarlarını yazıp alыңыздар. Bağısını uqdыңыздар. Kelishim bor da. Kelishim bor da. Abmen yo'q bu? Yo'q, Abmen yo'q ekan. Dağı bir sarı Matiz 1 2000-yılı çıkarılıptır. Esinin telefon numarlarını yazıp alыңыздар. Bağısı 90 ming mi? 90 ming so'm. Oho, bu bamperinde nesi var? Bu özgöçe ha? Özgöçe eken. Dağı bir sarı tüstөгü Matiz 1 98-yılı çıkarılgan. Bu Matiz 1'din bağısı 80 ming so'm. Bu aq tüstөгü dağı bir Matiz 1 99-yılı çıkarılgan. Bu Matiz 1'din bağısı 90 ming so'm. Dağı bir aq tüstөгü Matiz 1. Bu Matiz 1'din qog'ozi yo'q ekan, esidan so'rayinchi, qanchachiliq. Assalomu alaykum. Jili qaysi aka buning? 99. 99 ha? Bağısını qancha deb atasiz? 90 ota. 90 ming so'm. 220 ming kilometr yuribdir. Telefon nomeringizni aytingchi aka. 56 mı? 56 menen 08 08 51 91. 51 91. Telefon numarlarını çalsanızlar bo'ladi. Oho, damal turdi KG Press. Hem bir video tartaylıçı. Bu Matiz 2. Qancha ekan Matiz 2? 2001-yılı çıkarılıptır. Toza serebristi tüstөгü Matiz 2. Matiz 2'nin pulu qancha aka? 130 ming so'm. Toza olgan Matiz 2. Mana Matiz 2. 240 ming kilometr yuribdi. Daha bir Matiz 2 2005-yılı çıkarılıptır. Zavodskoy mexanika deydi. 130 ming so'm. Matiz 2. Iki 120 ming kilometr yuribdi. Daha bir serebristi tüstөгü Matiz 2. 2008-yılı çıkarılgan. Esinin telefon numarları. Bu Matiz 2'nin bağısı 130 ming so'm. Mına uşunun janında turgan daha bir Matiz 2 kızıl tüstөгü. Titaniskalarını koyup koyuptur. 2005-yılı çıkarılgan. Bu Matiz 2'nin bağısı 120 ming so'm. Dağı bir Matiz 2 serebristi tüstö. 2002-yılı çıkarılgan Koreyski. Bu Matiz 2'nin bağısı 130 ming so'm. Maydamant qancha ece? Maydamant aytmaydi, qursoq ochib ketdilar.
Dagı bir kızıl tüstөгü Matiz 2 жылтырап турат. 2005 жылы чыгарылыптыр. Эсин телефон номерлери. Бул Matiz 2'nin baası 130 ming so'm deydi. Жылтыратып, таза карап, таза айдап, жакшы каралган машина экен. Кезек Matiz 3'лөргө келди. Ак түстөгү Matiz 3. Бул Matiz 3 2005 жылы чыгарылыптыр. Эсинин телефон номерлери Прибалтика дейт. Охо, механика ичи таза экен бул Matiz'in. Баасын канча деп атасыз? 170 ming so'm. 170 ming so'm дейт бул Matiz 3'түн баасы. Мына дагы бир Matiz 2'лердин реальный баасын айтып коеюн. Бул Matiz 2 2007 жылы чыгарылыптыр. 105 ming so'мго сатылып кетти. Бул кызыл түстөгү Matiz 2 2001 жылы чыгарылыптыр. Кызыл түстө. Эсим телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул Matiz 2'nin баасы 110 ming so'm. 110 ming so'm. Дагы бир Matiz 3. Бул Matiz 3 2005 жылы чыгарылыптыр. Эсин телефон номерлерин жазып коюңуздар. Баасын канча деп атасыз ака? 200 ками бар. 200 ming so'm ками бар. Канчага сурап атышат экен адамдар? 170. 170 ming so'mго сурап атышат. Сизге кошсо бересизби? Вариантыңыз барбы, жокпу? Вариант жок, только акча. Акчага сатам дейт, нак сатам дейт. Варианты жок экен. 170 ming so'mго элдер сурап атышат дейт. Дагы бир Matiz 3 көк түстө. Таза Matiz 3 экен бул. Gaz benzin. Gaz benzin ekan bul Matiz 3. Свежий перегон Matiz 3 2009 жылы чыгарылган gaz benzin дейт. Эсинин телефон номерлерин жазып алыңыздар. Бул Matiz 3'төн. İçinde bir görüp koyayım. Mekanik ekan. Вообще зорго bunun içi. Bana bir içinden açaylıçı. Buna. Вообще zor ekan bunun içi. Hoppa. Tık tık zavladı ekan. Bir arkasında göreliçi ekan. Zapaskaları, damkratları, balon külüşleri berdigi var ekan ha? Koyulmagan zapaska. Gaz nemesi o? Balonu. Gaz balonu şu yerde eken de ha? 30 litre. 30 litre ha? Zapaska koyulmagan. O zapaskanın mestası o? O sol jergele gaz balondu ornatıp koyuptur. Gaz benzin değil. Bir yerden zapravka. Gazın zapravkası ha mı? Gazın zapravkası, benzinin zapravkası. Boğası kança ka boğası? O şöp. 230 ming so'm. Gaz benzin deydi. Ününü uğunuzlar bir. Motorun ününü uğunuzlar. O pişe tika işleydi eken. 230 ming so'm. Urmatlı mekendeşler, urmatlı bizdin kanalın görüşçüleri. Bu çıkarılışta sizler Tiko Matiz ülgüsündeki unalardın bağlar menen tanıştığınızlar. Keyinki çıkarılışka çeyin aman turunuzlar. Eğer de bizdin çıkarılış çakkan olsa klas basıp komentari yazıp dostlarınızlar menen bölüşünü unutmаңыздар.